Ya longa khwanḓa yona. You're off flip. Greetings to the world here. This is OK Rasmussen talking. I'm back again with another reaction as usual. Casual, we out here in Africa, South Africa, Western Cape, Cape Town, where I'm gonna, yeah. No, man, like, yeah, I'm back again, man. Please, first and foremost, let me just say thank you, thank you, all subscribers, when I'm gonna, so you know, now, subscription, kana subscribers, kana batu no subscriber, koine channel, when I'm gonna, batu no edana madana, amaro, na batu no pada, 4,850 subscribers, so why don't we give to that? So yes, man, I'm back with the one and only, the best vocalist, the best female vocalist in Venda. Like, why don't you react towards Hilda Mudau's music? And I was like, bro, I will check it out, man. I'll check it out. Just that we don't matter, you know what I mean? So I'm back, man, and yeah, this girl is dope, man. This girl is dope, man. So trigger, even in Yaronga Kwanda yo no one. So actually, the reason why in no keta a track in the very Nayaka about Wabalan, you will see or name the one got Robert Sangamanda, me Nindichi, the one who got a reaction. So don't check out him, but I want a rare feat, like 100% rare feat on the dear reaction in Garo. Now, I don't know when I speak at Chinedana. I don't know what I mean, maybe over. And if you go to check, like, Najanapanaka description, they want to link you on the music video, no, but Uko Wana Rakam, Kasia Tarkana channel, yeah, SABC, you know what I mean? TWT, baby, you know what to do. If you can't beat us, you know what to do. And shout out to SABC, man. Shout out to SABC. In our music videos, you know, it's over 19,000 views. Kana batu whenever no kono the one, but koda versande batu no pada, zigidi, zofumi nantai, catch finger, chino pada, maybe. So why did you come running? Or no need wimbo ya fita kana rufita 100%. Woba na ushimi swanga manda aru ambo, especially uchuzonga mirerene. Actually, let me just, to make things better. Okay. Mirero job do the yone ine. Mirero ya shaka rumona rumwe ivukura or ni uvo alu shaka roro ndi guy. Satsumbara rachkorene, an apple doesn't fall far from its tree. Jinazo azikoro ambarni. Ngajivenda zudambarmi. Ngono ambeba angwe mkwit. You know what I mean? But they were like father like son. Like mother like daughter ngangi. So bachena na kare boba na michero yabo ine boba chishumisa ubumba mirero yabo. That's why bachera an apple doesn't fall far from its tree. But the grass will always be green. No, the grass is green on the other side until you go there and see by yourself. Jinazo kwamborni. Nikalinosia ndonga ngange suskonaka. Ubyosuka nichanga ngange na kona zona no. Zwithu azongo dzula nga mkhone ndabora ndani chivono ngarini zodzulisa zvone kabuchiro and ndizvone zvine arali muthu mwana mumwe adhiva chifhinga cho appreciate zviri panda hawe shango ḽoṱhe ḽingalala uni ṋea chimwe tsha tshifanyiso chine chinodite akukwatishaho vhathu vhanzhi ni a ḓi zwiḓivha kana no no ḓi zwipfa zwa muṅwe munna ane muṅwe musadzi zwavhuḓi a tshi dzula a tshi khou gungulela uri no nṋe munonga romantic he bla 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 bla. Why musadzi wa vhadau kana musadzi wa vhanyai ni yoṱhe a tshi tsa goloini munna u vula nga ngeno vothi la driver a ṱuwa a yo tou vulela mufumakadzi wawe nga hangi uri mufumakadzi wawe a tse up until that woman hoyo wa vha khou gungula mukala wawe vha vhanna vha tshi rela mini bands vhanyai vho no khou gunguleliwa pfhi zwanga kha zwifana zwa vhanyai vha tshi rela mini 1400 matsina ele ya vote lito dor muthu a tshi livula a thoma litike lito la fario mfumakadzi yapo. So ndi hezwo zwithu zwine nga hoyo murero uri the grass is green on the other side until you go there and see by yourself. Ndi hetsho tshipikwa cha murero uri u khou sumbedza uri ni vhatshena hune vha bva hone a hu fani na vhathu vatswu. Ndi ngazwo na kha Tshivenḓa ri tshi ḓo ri mini ṅwana wa mbevha
hangwe mukuita ndi tshi khou vhuyela kha heḽi lofini an apple doesn't fall far from its tree. Ṅwana wa mbevha hangwe mukuita an apple doesn't fall far from its tree. Ṱhalutshedzo ya hone ndi nthihi, hu tou fhambana uri ni kha vhathu vhatswu mbevha yo vha yone ine na ndavhuko ya vhoriṋe ro aluwa dzi hone, lune ro dzhia murero ra u badekanya na zwine ra ri tshi vha ri tshi khou vhona kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha. So hu na murero u no nga ṱaulela tshina na unga tshi tshi hula tshi u ḽa ṱhoho. Ndi musi ni mubebi no alusa ṅwana a tshi hula a vho thoma ni remisa ṱhoho, and that's why na ṋamusi a hu na mubebi na muthihi ane ari a tshi beba ṅwana arali na tshi tou vha na vhuṱanzi uri ḽi ḓo vha veveru. Tshiṅwe tshifhinga no u ṱhogomela vhana na sa ḓo muṱhogomela ngori ndo vha na vhuṱanzi uri tshi tshi hula u ḓo vha maḽisa mbilu hoyo muthu. So a tshi ri ni ṱaulela tshina unga tshi tshi hula tshi u ḽa ṱhoho. Na tsheka hanefha hu na ipfhi tshinana ndi zwino yelana na zwiḓula zwezwi. Ndo posa ḓura maḓi ndi khou ri ndi ḽi vhulaya masana ndi u ḽisa vhutshiloni. So mirero yoṱhe ya Tshivenḓa yo faredza zwezwo u sumbedza uri hune ra bva hone kha ndavhuko ya vhoriṋe ra ri vhathu vho fuwa, u lima, u fuwa, u lima, u tshila madakani, u zwima, u tshila na zwikhokhonono na zwipuka na u tshila nga miri. Ho vha hu hezwo. That's why hu na huṅwe ya ḓo ri ndi maranga khudzwana, ṅwana a tshi ḽa ndilo ya khotsi, une ṱhalutshedzo yo murero i amba uri mini ndi maranga ri a ḓivha a bva kha ndimo, ndi marangaranga. Zwi amba uri let me say this again, ndi marangaranga. Ndo no ḓi amba uri maipfhi oṱhe a Tshivenḓa ri na madungo mararu, ri ṱoḓa u khwaṱhisedza ri dzhia madungo mavhili a u fhedza. Ndi ngazwo yori ndi marangaranga hu si maranga. So ndi marangaranga khudzwana. Hafhaḽa kha khudzwana yo a i tshi khou bva kha khudzwa ra ṱuma mutshila wa madzina ono sumbedza u ṱukhufhadza ri ndi marangaranga khudzwana. Ṅwana a tshi ḽa ndilo ya khotsi, zwine zwa khou amba uri mini nga Tshivenḓa ri ḓivha uri mini ndi zwavhuḓi hoyunoni murero wo thoma na wa vhuvhili i a yelana athari. So kha marangaranga khudzwana ṅwana a tshi ḽa ndilo ya khotsi, zwine zwa khou itiwa hafhaḽani nṋe ri ḓivha uri ni nga mvelo muḓini u bva na kale hu tovha na plate kana tshigoḓelo tsha khotsi tshine a tshi ḽeliwi nga muthu hetsho na musi vha hone kana vha siho a hu ḽeliwi khatsho. And ndi hezwiḽa zwone na musi hu tshi isiwa zwiḽiwa zwa khotsi na tshi tea u swika na tou gwadama arali ni muthu wa musidzana, it's either vha hone kana a vhaho. To vhori zwa zwino mvumbo i khou fa, ri ḓe ndi mbiḓi ro vhona mavhala. You know, mbiḓi ni a ḓivha ndi khou vhuya kha heḽi na ndi tshi khou amba uri Vhavenḓa na kale ro vha ri vhathu vha mini vha u fuwa no tshila madakani. Mmbwa phaphadzo u fashwa nga mulavhu ndi yayo. Mmbwa ndi tshifuwo, mulavhu ho vha tshithu ho vha hu songa sort of like gwekwe. Zwino ho murero tshipiko tsha hone ho vha hu ulayo uri ndi muthu a tea u sokou vhalavhala. Mmbwa phaphadzo u fashwa nga mulavhu ndi hayo, sokou fhafhaḓa, sokou vhalavhala, hupfi ndi ngazwo vhuya vha na ḽiambelo ḽa uri hupfi ya zwifhisa. Mmbwa munamba ya u funa i tou shaya mubikeli. Hei mirero yoṱhe nda khou yamba hafha ndi mirero ine o yamba kha lonolo luimbo. So no actually nda khou ḓo ni sumbedza uri for real holu luimbo lu ya fita 100%. U ḓo wana lu tshi khou itiwa nga reaction. So it's a music video ine ya vha uri the reason why ndo thoma ngo ṱalutshedza hezwo zwoṱhe like a thi khou ṱoḓa u tou imesa kha music video. I just want us to enjoy good music because Hilda, honestly, this girl is going very far. And like I said, her introduction, like she's the best female vocalist in Venda. So without any waste of time, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Najina Basika comment section. Number what do you think about this music video? The best song ever. No, let me hold myself. Let me arrest myself. Let me be serious now. Yeah. Or music videos zvone zvodzulisa zvone
uri ho music video zwithu zwa hone zwo dzulisa zwone. Don't get me wrong. Uri zwithu zwa music video zwo dzulisa zwone. Ndo thoma u to zwi vhona ho luimbo lu tshi to thoma. Ngauri ni hu khou pfi ni Hilda M ya longa khwanḓa yono. No, it's ya longa khwanḓa yo nwa. The very same way zwe nda ṅwala zwone kha mini kha the very same way zwe nda zwi ṅwalisa zwone kha title hapo. It's ya longa khwanḓa yo nwa. Husi ya longa khwanḓa yo nwa. Hai. So ende tshithu tshiṅwe tshine nda khou balelwa u dovha nda tshi pfesa futhi ndi tsha uri ni Hilda u tshi thoma music video onga u khou ya kha boyfriend yawe kana ndi boyfriend kana ndi mini a dovha huma. Ndo ri kona u to zwi vhona uri music video noni wo dzudzanyea hanefha mathomoni hafha kha mvula tshinga. Okay. Okay, focus boy. Honestly, now what you mean? No, no, real. Dranga see me. Out in again. No one of Rugo Rosane this one. No wonder this guy is such a loser. I'm gonna. Okay, come with it. So weird. I shall go. Okay. Hold up. When she says yaronga khwanḓa yono kana ni misanda ngei mirero ya tshishumwa nga maanḓa ya tshishumiswa nga maanḓa ndo dzhia dzi tsheo kana u swikelwa tsheo fhethu nga misanda hune ti u ya nga mvelo ya vhavenḓa arali ha vhona fhungo ḽi thoma u tandululwa hayani ḽa bala hayani ḽi isiwa mukomani ḽa bala mukomani ḽi isiwa thavhani. Zwino mirero ino nga inoni yori yaronga khwanḓa yono
yo vha i tshi vha mirero ine yo vha i tshi shumiswa nga maanḓa u swikelela tsheo. Tsumbo arali hu na zwo to amba uri nṋe khamusi arali ha vhona musidzana ane o tshinyiwa ene avha khou amba uri nṋe thi ngo mu tshinya thi zwiḓivhi hezwo zwithu mini 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 nṋe ndo to ita naye luthihi fhedzi. Zwino hoḽa murero wa tshi ambeliwa u swikelela tsheo yo pfhi ya longa khwanḓa yo nwa. So i mini like that's why ndi tshi khou amba uri ni Tshivenḓa tsho pfuma nḓivho nga maanḓa. Ya longa khwanḓa yo nwa i mini ndi ri ni ḽi vha ḽo nsia tshibakabakani uri ni ndi ri khou amba nga kholomo, nga mbudzi, nga tshifuwo tshiṅwe na tshiṅwe tshine tshi a deserve u shumiseliwa ḽisala ḽa u pfhi ni ya longa khwanḓa yo nwa. Sa vhunga tshifuwo milenzhe ya phanḓa, tshifuwo zwavhuḓi zwavhuḓi tshifuwo tshine tsha vha na milenzhe mina u nga ri ni milenzhe yone ya phanḓa hune ya kona u swika hone ndi hune ṱhoho yone ya kona u swika hone. Ndi ngazwo tshi vho tshi khou pfhi ni ya longa khwanḓa yono. Zwi a konḓa badi uri ni wane khamusi kholomo i tshi khou nwa maḓi milenzhe ya phanḓa i songo dzhena maḓini. Zwi a konḓa thi khou ri swikonadziwi, zwi a konḓa. So ya longa khwanḓa yono wo vha murero u no shumiswa nga maanḓa u swikelela tsheo lune ndi tshi khou tsheka na concept ya music video u nga ri ni ha khou ambiwa zwezwo pfhi ni sa vhunga iḽa auto ya mushumoni mushumi ya sala a tshi dzhenayi ya longa khwanḓa yo nwa zwi amba uri ni yo tshayo. Okay, kha ri ye Hilda, come with it. Hilda gudi ngori una gole no kupira kapela mrat ndi uri ndi muthu ane o to pandelwa vhudzina mara still Hilda nayo ko ndo vho dzhenisa muṅwe munna nḓuni asidzana vha njelele Hilda bva njelele. The best music video ever. Oh, I'm going to solve it for one for you. I'm going to run it. Okay? Yes, it's a boy feeling in there. Longa khwanḓa yono produced by TLB for real man. Yeah, muthu o bveledza yo track ndi TLB ya vhukuma wana ngwana muthu o bveledza yo track ndi TLB ya vhukuma. So please don't forget to like, comment, share and subscribe. Yeah, I'm still okay Rasmus I'm talking. Now we are heading to 1000 subscribers wana ngwana 1000 subscribers casual. Peace out. I'm out here. Love you so much. And please kumbra ni chivudza bo Hilda uri vachino nga vha kukuva nguvo. Perdoniro.